kw'ishengero ry'ihanga speaker w'ishengero nashobora ngo ishengero rikumi na rumwe n'ery'abantu ba burijo kandi enteekateeka ez'okutambuza enshutama ez'omu ishengero omu bicweka by'ihanga ebirukwahukana n'okwetoorora ihanga ryona niziza kutandika okwezi oku kwabanukwaho kandi baza kutandikira omu kicweka kya guru okurugirira hariyo rukurra orubaju oruhakanisa gavumenti omu ishengero Honorable Joel Sonyonyi yashobora ngo bo nkabarikuhakanisa gavumenti tabaraze kwejumbira omu nshutama ezi ahakuba ihanga tina hiri kuganyiramu. Said we always connect with our people, but this particular sitting, it is not a rally that we are going to meet. It's a sitting of parliament. Strangers will not be allowed in parliament. So no one should deceive you that we are going out there to meet with all the people in that area, listen to... No, it's a sitting of parliament. All right? Strangers are not allowed in parliament. There might be a few invited to be in the gallery, but even those in the gallery, they don't submit in a sitting of parliament. Ogu nagira ngu okutambuza enshutama z'ishengerezi omu myanya ya Uganda tiine muntu wa burijo aharaganyiremu na kake. Tugende babalimba nti tugenze eyo oba kuba rale oba kusinkana abantu egenda kubeera parliament era n'amateeka ga parliament nga gafuga ababaka bokka be balina okubeera mu parliament mpozi n'abagenya abatono abayite era abo nga balina kutuula mu gallery n'abeeteekeddwawo ate tebalina na mukisa gwogera kubanga mu parliament babaka bokka be boogera. So baleme kubawuddisa nti kaakati tugende eyo kusinkana abantu kuwuliriza bizibu byabwe naki already ekyo komiti kizikola. Senyonyi yashobora ngu enkorikura orubaju okuhakanisa gavumenti kandi aine okushutama akakiiko kaba kamishona akari kusharaho aha nshonga ezi tarikumanywa obu bacwiremu ebi. Cabinet era shadow cabinet buli kibiina kiina representation mu shadow cabinet. Neera buli bwe twogera ku nsonga zino nga bwe twagamba tujja genda kololo ku state of the nation address budget speech waliwo abamu abaagenda babeeranga naye tugamba nti abanaagendayo katusubire banannyonnyola abantu baabwe bakiikirira anti nagenze eggulu ne tusaasanya obumbi 5 ne tugenda embalala bulala 5 ne tugenda endala 5 nti era bwakuyambye bwe buti katusubire banannyonnyola abantu baabwe bakiikirira bakitegeera. Joel yayongera yashobora ngu eki nikyoreka muranga ngu abarikurra ishengero ry'ihanga tibarikuha abanyayuganda ekitiinisa. Bawadde eri abantu baabwe katusubire banaabannyonnyola nti obumbi n'obumbi buno buyisiddwa obukozeseddwa bubayamba bwe buti katusubire banaabeera n'eky'okunnyonnyola abantu baabwe. Makuru aga gashakwa Ronald Ngabirano abwa Sky TV ya Enshohoza omuri Kampala.